Commentary Digital World Mayambu Kurzima Puga channel da Taram Nokchuri Cook and Love ki video moina mang du uriba watermelon gi juice semba si uchurake watermelon juice semna watermelon gi matang da interesting facts krai thamjarake mayam punna tamina si watermelon ma ki botanical name natraga scientific name asi Citrus lenitus haina khangni madi watermelon gi ekoi gi isema Google da thiba kanda mental flow sign hariba web page sida 10 refreshing facts about watermelon ase hafetang mayam da thamjage aina hojik tawjari se watermelon je koi khaidok charaga samasnan ko thoga yarige maru dikra lothok chanbo hona jabani grinder da na ungtha chagadoi ko adana 3rd of August se koi national watermelon day haina pho pangthu i ko adigi mu aha moina interesting fact the pyramid se watermelon je moi fruit oina amadi vegetable oina dum treat tawi chini ko adigi mu number 2 da watermelon gi fruit se entire loi chaba yai chini home subada watermelon ko bagi maram se moi reason lai kai gino de 92% je water ni ko sisina ko gi perfect refresher oi bahai tane koi summer month singi ko sina ma gi maram duni number 4 da 1200 different varieties the watermelon je la easy ni ko category se adege mu seedless watermelon sing je koi are not genetically engineered ni sini ko my point se adege mu taruk so point da watermelon se yam chauna really big ko growth over ya dana Guinness World Record is a 350.5 pound lumba baugi record like mogi world record chide ko adige muktare chuba point da watermelon sina koi cancer singa to pangami kai no di lycopene hai ba mangon antioxidants ya marang kai ni yawi ko aduna prostate lung madi stomach cancer na chimse my risk singa to pon reduce to hai tare ko adige mu Japan gi farmers in china magi out of growing je magi square gumba rectangle gumba shape grow tawre ko freeze to kumba happen no aina ba ko watermelon je ko adigi mu fake amana mu ko South Carolina gi family amana si heirloom varieties almost 100 years alive when tamme adigi mu tana su ba ko Oklahoma high state si mo gi official state vegetable hai tare watermelon je ko adana Manipur su watermelon se ampangi handakte ko gi lockdown amadi pandemic sin number morega farmers je marang kani yon bangam dabigi ko dum ko pawdu uje ko online di leje bani adana mayam su dum almost season je loishalak do re dunia adana dum mayam su lerega sabi yu adubu watermelon je ko pajana ko ga serve to binable lerega dum pajana sai ko ma leitabagi di smaina grinder da na ungtalaga mahi thokto ko sna faidi best ning khale ko tum khra wala go so ko na ha gi di chini ga ha ko ko adana sini ngasi nongi lo singoda watermelon juice semba kwa juice semba gi namada mai kana ba mai interesting facts ka do tamjabani me amna video so share to biramu channel si subscribe to biramu do fa wo yemi winok to thank you very much.